I imate pozdrav od Griffon DS kanala, dobrodošli u novi video. Danas sa mnom igra Radkenzi! Zulu, ovo nije sponzorisan video, nego eto tako, ostavit ću vam linkove od oba dva kanala u deskripciji, mi možemo da krenemo. Kako napreduješ? Ovo mi je prvi put ovu mapu da igram. Ima jedna mapa, ovdje original kao u Kantejima. Kako zove? To ti je Old Town. E, ta, original kao Dust B. Original. Ja ne znam kakva je ovo mapa. Gradilište, brat. Buduće. Zezaš grad? Geometar. Jebim ti. Reci. Nisam te čuo na moment. Kako? Nisam te kažem čuo na moment pa se zabrinu da nisi poginuo. Pa jes. Ne. Slušaj, ovamo gdje sam ja izginuo, imaš jedno bure u koje pucaš i ono eksplodira. Ja ne znam gdje si ti izginuo. Ništa sad. Evo me ja iza tebe. Viđi mi pušku. Op. Iza tebe je, mislim, došao. Pa znam da je su bio me. Revenge. Leader killer. Oj. Fali municije. A gore ti na te blokove. A ne, ovaj me ubio. Ne znam okle im ovo. Super sorry ili su pres... Znaš na što mislim. Ajde skoči. Kako me čovjek skinu mi. Helten. Ima snajper. To što... Vidi, dvojica na mene. Vidjet ćeš u videu. Koje smo mi, lijevo ili desno? Mislim da smo mi Zula. Nismo Zula, brate, mi smo vi što gubimo. Ne! Vidim gdje je bomba. Vidi... Neću pored ovog. Zajebavam se s ovim burićima, a mene ubijaju. Op. Buku meni. Kad snimaš? Evo, još. Ne, ubiše me sad. Ajoj. Pa je sad Ratko, evo ti ga jedan. Izgubili smo. Imamo isto smrt i jednu asistenciju, isto. Evo 4 minuta već. Čak 4 minuta. Ne! Što je ovo odmah na svaku bombu sam odmah naletio. Jeste gledali? Gdje su ti burići što pucaješ što vidiš? Ne ometaj me, pucam burića, ne gledam da je došao čovjek ispred mene. Gdje si ti? A gdje su burići? Gdje si ti? Vidi... Brate! A ti si baksuz, brate. Misliš? Svaka bomba na mene. Eno vidiš ga. Gdje pucam u njega? Ono, gore. E pa to, eno vidiš. Kako nas ubije čovjek. Ja moram, šta moram da... Ne znam šta moram da... Ljudi! Gdje mi je ovaj? 3. Aj, strašno. Evo, opet bomba. Ja sam bio sad pored tebe i bomba. Ipak je do tebe, nije do mene. Ču ja baksuz. Vidi, ne mogu čovjeka da ubijem koji je ispred mene. Dobro je ovo što možeš da biraš koji hoćeš set. Prije početka svake. Baš.
Što je? Ne mogu promijeniti. Da uzmem, brate, oružje na G, neki me kralj ubij sa nekim dobrim, finim oružjem. Jo, ovaj famaš, brate, ovaj sa famašom stvarno dede. Ovaj drugi njihov. A? Brate, Ne gledam- ovo, brate, Ne gledam ovaj ti, famaš. ne gledam ti statistike. Opa, pa. Ne! Ne! Dobro, nema veze. Brate, ja meni so... Oj, ne! Ljudi moji! Još ova igrica da je izašla 2016. Jeste, 16 je izašla. Ja nisam čuo za nju. Ne, koliko da ga... Ovo što ja radim ni... Hvala za snajper. Jesi ga uzeo? Ne. Brate, meni samo bombe. Bez nišana. Ja ne mogu. Nema šanse. Kaže. Šta kaže? Ja ginem na bombe. Ja volim da radim headshotove. Misliš ne umiješ? Da umijem i da volim. Kako sam mu naletio? Otišao sam iza onoga i rekao, kako se pano od nekog. Bomba moja. Evo je bomba. Brate. Ajde, izađi da te... Ove bombe su mi, brate, baš realne, ono, znaš. Ne, pa nisu, razni jeli bi te ne bi ti ostavili malo helta. Ali ne kažem realne su, ono. A. Pucaju 3 sekunde, one u kantere, brate, dok ti pukne. Pola sata. Ježi, od mene, ja sa pišljivim pištoljem hoću nešto da uradim. Vode nas duva. A vidim. Čekaj, nismo, mi smo ovi 29. Šta krckaš to, šta radiš? Ništa, brate. Šta nas samo provjerava? Ne, bomb, viđi. Vala, nema bombe koja me nije pogodila. Ali nema. Ja kažem, bacam. Ne nerviraj me. Onda neće biti dobro ni za jednu stranu, ni za drugu. Ovo nije realno. Jednog ubijem, ali mora i mene. Nešto šutiš, stari? Evo je bomba. Pukla mi pod gužicom. A, da. Vjerovatno je većina ostala, tako da ne brini se. Mene strada, izađem, neko će mi ko nije snajper. Vi! Molim te, zamolit ću te da mi nestaneš ispred nišana jer mi zablokiraš nišan. Ne vidim onda. Vidi! Ajme. Mene je bilo zakočilo, sad zbog toga sam dobio. Ali inače ne bi. Daš, ovo bomba kad pukne ispred tebe. Dobro. Kao adrenalin ti, ono, znaš. Evo, sad sam uradio pravi quickscope. Ali obično ovo što ja radim nije ni K od quickscope-a, nije ni S od scope-a. Nego trošenje metaka, džabe. Gdje si ušao si ovo? Triple kill. Ej, upi! Predzadnji. Sad ću te ubit, pa što ti kažem. Dođi mi sam pred nišan. Sve što tražim je da mi dođe čovjek pred nišan. Ali ne tražim mnogo.
Jao. Ja tačno ne umijem da koristim ove bombe. Ja dok je izmotam, dok je izvučem negdje iz sebe... Ovaj ima hak u Nenci. Koji? Kroz zid me puca. Ovaj njihov drugi. A, da. Ima 100%. Epički. Opa. Vidite Stani mene. sekund. Kad se pojavio hak za ovu igricu, je sigurno A čist. čuš. Vjerovatno. Mene nervira sada. Dobio je Chrome da bi zarađivao novac, sada neke povezuje reklame, on se sam upali od sebe. Još samo 10 kilova im fali da dobiju. I slušaj, jako sam napravio u ovu, na ovoj mapi 2 kila. Vidi. Bro. Te. Znaš kako je njima lakše. Na ovu njihovu stranu. Sad sam prešao, brate. Na njihovu stranu, evo. You lose. 7 kilova sam napravio. Ja 20. A da. Ne pali se, a? Ja nadam da ste uživali u videu, ako jeste, ostavite like, share i subscribe, mi se vidimo u sljedećem klipu, imate pozdrav od Bifon DS kanala, imate pozdravi od... Mene. Tako je. Ćao!